me sof Kumchacha me se nipa bi ya wu Gyimi a ya migya wa ma wu Gyimi che ekọ anim wa ye wafro ati so obi a wotete ntasuo ton wafro ati so obi wotete ntasuo ton na de bia sole a na prophet Stephen Adom chedia na onfiri nyame ena onfiri nyame ena mi bisa se onfiri nyame ofiri wo se efiri wuni oba bekema samwa meba beka wo de etu bekema de na me beka wo de abra me so hwa tie nyansa na me di wura wutirim no wagyimi ena Stephen Adom chedia ena onfiri nyame ena otonton niema ena onfiri nyame pacho eno na mi bisa se onfiri nyame ofiri wo se efiri wuni kwasampani wagyimi woni mi nyansa Sofo Asiamah any Sofo Adom Gyimi plus Sofo Kumchacha akabum a Sofo three-way edin tokwati nchirenchi pa hyeso social media na amanfo comment amanfo ekasa na me pese me di emu nchiremu nyina ebro because baby a be free ni baby ababedu no samanto ebu ase anchechiremu a ebefo woni so I swear ebusu ameso se ne demu a social media page ni mi Adom an so se na me upload ya so na onsa ebetumi aka ebusu Sunday we etwemi ye kai say Sofo Adom Gyimi ekasa ensem we so master. If you divide Ghana into 4, each quarter is about 8 million. That so-called Asiamah or water colade on camel. The one portion, that is the 8 million, you are not part of me. Asiamah Itakrade on camel. You are not part of the chosen. Asiamah Mese on camel. I am telling you, you are not part of the elect. Sure. Other than that, I am he is the only one that I'm mentioning his name. For the rest, it is filthy for me to mention their names. Praise the Lord. Hallelujah. Church of Christ, Asiamah. Yes, Church of Christ. And then your first. Today should be your and first last. and your last. But you mention my name in this land of Ghana. And yes, other than that, I will prove to you that yes, I have not come to you. Tell them what betides you. Yes. Yes. Jesus. Amen. Mekasa muda Sankanya Samoa. Oh. Obutansa wonne no na plotoi. Anu guasie. Menkasai. Onkasai amba. Asiamah. Asiamah. I am warning you for the last time. Oh yes. Yes. Asiamah. Praise him. Hallelujah. Anya Ghana menu yankom. I am telling you that you're part. Powerful. Minister. Yes. Adom Gyimi. Oh yes. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Church of Christ. Church of Christ. Me respect it. Me the Church of Christ. Yes, we are solid. Emuna Asiamah upie. Yes, we are solid. Nanso. Osami Judas wa minyame mo. Be more than careful. Yes, we are solid. Mo Judas. Na wonya Canadian. Afare. Yes. Manu mo wondi. Yeah. Filthy. Entrene Sofo Adom Gyimi de bo Sofo Asiamah or Church of Christ ni enama ensem no ayepin so. Sofo Asiamah de nchiremu bi aba or the videos to aba ai ye beka say 2 punches and other punches Sofo Adom Gyimi na Sofo Adom Gyimi enkasa ye de ba yenim say enkwa ankodu Sunday no na response aba. Sofo Asiamah nchiremu ode ba no akwakoye say a big expose a book kese pa na webie a wode Sofo Adom Gyimi na jumedi a odi a onu hunu say enye Kristo akwan no odi munchiremu aba akoye asembisa odi bisa Sofo Adom Gyimi na question ba ko edimu pa na ye say wugidi say uji Kristo sum di anasa wunji Kristo sum
enti na we ekoba no e na Sofo Kumchacha anope odi one bomb abetu mama Sofo Asiamah na asembisa na yese ade na Sofo miensa we enkambom na manya medjuma nkoso dan say omo akambom e de ntokwa ama krum aye bonfete yenia osofo anase brother Asiamah ni din dan soso okwa asole wo Church of Christ ana owo Church of Christ asole mu watakorade me say waba beye video should be at the afar Prophet Stephen Adom Kyei-Duah ho na debia Sofo Kumchacha ameka sewe nyansa ye de wo enye school ya wonkrofo bebre wa asase we so a omo ko school awie but only nyansa ana bebre abo on masters nanso won ye Gyimi for that is school me nyansa I say wuti so a enye nyansa if you say A.T.T.A.C.K.S nyansa ni mo no ya na ya de so ama ekon to obi aniti so enchire nyansa patriotie ni ye sa brother Asiamah yon da bia me kase ba bro no ya na mo kan ya nipa bebre nti ase so okay Philippians chapter 1 verse number 15 Bible say ya wonkrofo bebre wasase isu a anytime ti sa watan wo bi nti ana obo Yesu din ana obi onso a obo Yesu din wo entokwapem Philippians 1:15 brother Dan and Asiamah we ye Church of Christ Sofo okwa asole our Church of Christ our takorade ti asema enne Sofo Kumchacha make kachero ebeboa one say bo Prophet Stephen Adom Kyei-Duah din nyina no wo de no eye anytime na eye ni bra ene anytime number 2 eye ntokwape hwa sana bra bi a atwam na utu wani si Reverend Dr. Isaac Owusu bempaso ana utu wani si ni su tu wani si ni so won setie yen kasa me kasa atoro adifu woni ho ba se wo bebo wo bi din abra bi atwam sa Gyimi ensem kan Gyimi akikan ya ene nkwase akikan ya na Asiamah wo Church of Christ what akorade na wo ba na wo bebo Reverend Dr. Isaac Owusu bempadin na wo gina TV so a na wo bonidin na wo gina baabi anu wo bonidin ana ekoye nsem bebre wo kurom a ya na munim ade afra ni defamation se defamation aseda munim Sofo Kumchacha meti we metumi e preaching bia ami mo obidin se wunyam sam na woka o mo obidin but Asiamah de ne de metumi e gira wo straight akato se ye Gyimi ene nkwasega keka da bia na Prophet Stephen Adom Kyei-Duah da bia na Prophet Stephen Adom Kyei-Duah da bia no mfuri nyame na omfuri nyame bacho omfuri nyame na ofuri wo se ana ofuri wunni hwa mamen kasa man chiro hwe entesu kokko ebi ewo obi anu mo ba ye jai ya beti fufuo wo kora de wunim kasa etimi so mu social media no so a wo be ye mmobo wunim kasa na ewiase e ba ye no wo ye nkwan na se enchi twam a na ye kasa kosensuo bra men kofa epunsuo amfe megu nkwan nim wo se ne mo ebi se epona mu eye nkyende da na wo Asiamah on ensem e wo ho pa wo kurum a ane nsem e wo ho ane nsem e wo ho na ye bebre but me Sofo Kumchacha me se nipa bi ya wo Gyimi a ya migya wa ama wo Gyimi che ekọ anim wa ye wafru ati so bi a wotete ntasuo ton
Ah, wafron etiso obi otiti ntesuo ton. Na de bia solia na prophet Stephen Adom Kyei-Duah na onfri nyame ena onfri nyame ena mi bisa se onfri nyame ofri wo se efri wunni adenya otonton ye ma asole na wokọ na wo se wokọ Church of Christ no a wo ye missionary asade ya be missionary no sa uton books what the Church of Christ and ayeye what the Church of Christ and sisi dan ade anya cast ade ayeye uton books Asiamah once I will buy ya obeka wonsem nyina da ye ena prophet Stephen Adom Kyei-Duah that was mami money dia and the OB4 and Steve Media and one so mommy Dabia me kame adwuma me sof Kumchacha me ye eye me sof die ene me social media adwuma me ye no sa me ba oba bekama samwa me ba beka wo de etu bekama de na me beka wo de abra me so hwa tie nyansa na me di wura wutirim no wagimi wunnim nyansa o bekama de me ba beka wo de it is Steve Media any OB4 okay on sama on so on bo wapampam e media no so Steve Media any OB4 on ko papa Stephen Adom Kyei-Duah asole on ko na sole on yon wadwuma etu be kan kwase asemfa on no be kan bi fa wo ho a na won be kan bi fa ho a now the ko papa no so se me de be ko no so na me ko papa no so e na me ko papa no so akwata akena that is a wunnim nyansa. That is a what Gyimi unnim nyansa. A.T.T.A.C.K.S. Asiamah. A kwa swali wa Church of Christ. Dan Asiamah. A kwa swali wa Church of Christ takora de. Gyimi yena doso dodo. What I say, de wule mwe. De biya me kase wiase no. Ya wani ya bebre wo frefre entokwa. Etina de bia ya na me bo Reverend Dr. A.T.T.A.C.K.S basu social media ni baby ya no. Reverend Dr. A.T.T.A.C.K.S on say social media so entokwa ene de ekoso no. Asiamah sof Kumchacha metiwe. Sa wo be usem ni obi anya bi for social media na nipa no wabeka masem. Na nipa no wabeka masem. Ba wo meka masem a wasem ba mitwem ei ene se wodi e kire sade a ene ye de wo beku be ya 20 wo social media sa wo bia asem ba emfa wo ho ana wabeje na wabeka bi me obi a be usem ni na nya bi for social media bi a wabeka me o meka me a wasem ba I don't care baby e train fa no kan fa ho ewiem alupre na fa ho kan fa ho ka emfa wiem eti mo bi mekan na beka no by tie Asiamah dan Asiamah Church of Christ takora de o start ya wo dia prophet Stephen Adom Kyei-Duah da onfri nyame ena me so onfri nyame ena onfri nyame na setam na papa no wabeka setam na papa no wabeka da papa no say apart from enane na nsen ya wogina so dem a otu fo obo udin won say de dada papa no ye nyam djuma won say Asiamah won say wabebo udin won say wabeka but won na sole a social media no so ena Stephen Adom Kyei-Duah ena onfri nyame ena otunton niam ena onfri nyame pacho eno na mi bisa se onfri nyame ofri wo se efri wunni kwasampani Gyimi unim nyansa Gyimi ana dabia me kan say sa me sof Kumchacha metiwe sa me ye bibi na be ka say me mfiri nyame a wodi ye nyame na aba na o se me mfiri no na me nam we sof Kumchacha nyame na se me mfiri no na obehye me a menya wo maame ba menya wo papa ba menya obusuani dwen wo ho Luke 23:26 eba
Yesu kachire Jerusalem mama se munsume munsumo hone mama wa betina papa yi konsa da bia wo bonidin da prophet Stephen Adom chedia wa ya odan kan wonya mesem men mention obidin men mo obidin kan wasem sa nyansa we na munimo sa Gyimi we no adoso kan wasem men mo obidin sa kobo obidin ya me say ade keken kwase asem a eye defamation eti video no a prophet Stephen Adom chedia abaye no utwa so a yenso ye betwa so ama utwa so a